guys, welcome to Longke's Adventure. Mini Cave, 5th Hello Amri Trekking Summer Edition, second day lah. Asli nili tumnon, puni Longke dah pen, Longke's Adventure, aki hai pen. Nili tumnon, Sarya Bhana Momla, Gom Nasal, second day. Ninglit tiga na ya. Ay, jago itu belum ya kemari. Kini ba? Rider bang sengkoi bu belum. Jo. Kini ba? Amri development asal tu yo. Four wheel tai long tu po. Lah, pilih tuan kan ni deh. Yang saya beli tuan tak? Oh, sopan itu kan kamu ni boh. Ini di bukangan. Oh, sopan. Ha, dah tahan dah. Dua tahun ni bukan tu. Nanti minta berapa an ke? Cerita. Dah tu hati tu. Nama mana dah? Ayu. Theklang lah. Betul tak? Acuy buat apa mereka? Itu kita binsa sebenarnya. Belum. Nah, no. Murgi. Kalau mana? Kalau mana sih kau ni? Hanam pialo. Oh, dah sudah dulu. Last kayak di last yang thanu mesti dah. Tunggu thang lagi dulu dah nak. Bang we betul. Mana ni dulu lah tu ke? Where bejang lo. Bejang nang ni angkang lit tu baru tu ha. Extreme kau, adventure tu. 1 kilo le loi যায় না হেনতে তাত ইটা এইকেইটা বহুত তাত তলত বহুত দাম ল'ব এতিয়া আমাৰ জলকীয়াটো যে আছিলে কালি কিনিছো হে এতিয়া বেগটো তাত আছে মানে বস্তু যোন মানে তাত মানে এটা ঘৰৰ তাতে বস্তু কেইটা আছে Wait. YouTube kamera na? Please, Korea.
Lihat tubla kuri le boni ki. Mai mundo na do. Tubla bani le hola. Isi na lagi oh. Oke, yo hala. Biri ke bang awet las dak gomna salarong bang. An tumbang ke. Ha, biri ke nam ji pu, biri ke nam ji pu yo. Alang tang dun ji pu. Ada jamsi ni tum nanti nih ini yo buha ke dulu. Nanti nih buha. Mungkin lah kayak guide lo ya, guide. Gomna salah guide. Ada kamu foto yang mana? Kelas foto. Ada nanti. Endunan lo. Oh. Video mah foto. Video. Hala tharmit tok bot. Ini tuh kona. Tharmit kitok an par ke. First lah kini hand up hai pot en. Tadi bang ulong. Lang benda lah. Hala ni hang chính là bao gari. Expenditure sa bong chat lah. Tumi, mapini. Ini song chat lah. Oi, hang lan ta. I'm ready. Indah apa? Hunso. Đây. Ani tim je lai dia dia tu. Itu. Nason meeting lo. Kisah mi hum suai. Suai ha ni tu ngomong. Ah, din problem mo. Nó đang tung đâm vào ngoài tung cái son hồn muốn nằm này đây nàng đang ngó đâm tiền năng tủ đây nắp áp đóng năng luôn một tí đây ngón đã hạt đau rồi cái school luôn Bye bye. Langsung lah pin ơi. itu một tua bây giờ This is me, Job here speaking. Wala nang klub ng dano. Pelang. Uplo ya. Hey, this is me, Job here speaking. Lang kan hadi. Kini show kita itu camping aja tidak ada problem. Tapi ini kamu masih lang to lunch ya tu. Ni bag hu da biam kong an dai. La hem long ha. Hey, this is me, Jogbir speaking. So many beautiful girls around. All my sisters, all my brothers. You can see here from the backside. And some of our friends from Difu. Hello. Tamang lang klema ho. Lang thế là suy gì? Yeah. Timung gas phone mo kanina. Dia na malo. Timung motor lagi. Bison. No way. Oh niya. Ni finance na dula sikat sila. Pagpuwi ko sige. It's all right. Office sikat dia cak. Hey, this is Scorpio Jeep, the main guide of this tour. And this is, hello, this is Timung Chabai, the accountant. Langsung muni la join si tongka school along tangka penangan ingin net lo. Oi, ruka bhai. Adam non marliya tum la hello ruka bhai lo. Lang ne lo lang dak. Tongka lang bandage lah chahula tama. Tongka hospital long. Puna chahunai ba na lo hostel lo hai ke ram Dubai nai le ho ra. Lasinon lang pon bonang ini tum besen sen adim. Korting Jordan. Ning ceprong una. Ala, it's me. Ala bang family. Lagi dulu signature leng ta. Kali ni kau lain orang. Oh, what a busy day. We are almost to the destination. We have reached the main road. Newly constructed and got destroyed road of this place. Wow, what a beautiful place. So guys, hope you all enjoy the view.
Everyone is tense about this place because we all are here new, and then new place, new roads, all the turnings here. So guys, oh no, oh salah, oh. It's okay, it's alright. Oh. You can see here all the beautiful views from this place and all the broom cultivation here. We have got, you know, good natural resource. You can see all around here broom cultivation, beautiful bamboos for you know, making huts and houses. This is not a plant, it's a tree, bamboo tree. Hope you guys know it well. Love you all. And here you can see him. It's signature Jipine. You can see the view here from here. Wow, it's so beautiful. An embankment made here. Yes. In near future, jong sini long le chenam long, pula telah so dim se chenam ji. So bison cimung pem vang po. Yeah. Kile po don narli tom nile tom nan jong hong piga fitlo. Por pai kre isi apor lo non lang tha dang litum a view lang tha. It's very beautiful. Yo. Là si shop kadok aveta hang jo jalo the ladak ekdom jarking peak. Or bang mi hinunu son lo. La si oh nili tuning ri alang li MSC ke hai ufing waslai nang li sarthe dak tuar mesen pen simarji fan sinang li fan churo ri mana nang li fan tuning ri lo de de karta ma ping okay. Putsare Pio Gondasal. Welcome. Oh, fam. Oh. Gom nasal. Hello. Amra trekking. Jindabad. Let me introduce you to one of our finest trekker. His name is S. Chimung. He is from Dongkamukam. He is a very handsome guy. Many girls are in love with this guy because of his sweat. We have finally reached this place. You can see the beautiful nature. Wow, it's exotic. Such a beautiful place, you know. Lapu ông miền Dar kopi ning jay do ma ho. Agelo ma, kelang mit tuang lo. Speechless. Somna dem ta ho. Gom nasal. Nasal. Amisa no fal visit ya mita. And Ong Sarkiri, do you want to tell anything? Ni nekeng kisu cepat medalo lanang than po. And bro, Hi. it's okay, it's alright. Làm những gì? Có tên nhà hàng. Có sẵn hả? Pulo. Nane pu gom nasal langsung lang po pulo. Cek. Excited lo. Saya tadi di Dam sai lo. dalam pun. Lang me vig tadi, lang me tan tadi. Lang me prat tado. Fat tadi. Lang me tadi. Nanti betul. Hey, this is me, Chokbir speaking. Okay. And I have with me our dearest Korte Ujit. Yes.
He is the native of this place, and I'm along with some of the students from Difu Don Bosco and some of my crews from Difu. So we are heading towards the Gomnosel waterfall. Keep on rolling, guys. After a tiresome journey from Putsari. huh? Putsari. Putsari, yes, Putsari. Now by foot we'll be going again. So love you guys. That's it.